Okay. Helo. Perfect start i'r stream. Dwi'm yn gwbo be' dwi isio chwara. Os 'di rywun yn y chat, helo. So, ma' gynna fi list o stwff y' fyma, a dwi'm rili'n gwbo be' sy'n diddanu fi. Ma' Tower Unite wedi ca'l update. So dwi'n y broses o lawrlwytho Tower Unite. So hynna dwi'n me'wl dwi am neud gynta. Ond mae 'na 24 minutes ar ôl o hwnna, so dwi isio neud wbath am 24 minutes. So alla either chwara GeoGuessr neu allai chwara un gêm o GeoGuessr dwi me'wl, i gychwyn. Chill stream, no politics yn y stream heddiw os gwelwch yn dda. Os yn bosib, gobeithio bo' powb yn cadw'n iawn. Be' arall allai chwara 'de? Yo! Yo ho ho. O'n i sbio ar list a ma' gynna fi fatha first world problem o gormod o fucking games. Dwi'm rili'n gwbo be' dwi isio chwara. Flight Simulator dwi isio chwara, on' ma'n fucking boring as hell. Tetris, un rownd o ma' Tower Unite yn fun, so dwi yn ganol lawrlwytho hwnna. On' ma'n mynd i gymryd amser i lawrlwytho. Ma' hwnna reit nuts 'de. T'be'? Fall Guys. Un run o Fall Guys. 'C'os ges i win tu allan o stream do. So dwi reit buzzing efo Fall Guys. T'be'? I can feel it hefyd. Y gynta 'na sy'n bwysig 'de. Munud ti'n ca'l y gynta 'na, mae o'n fatha disgwyl i wbath gorffan llwytho o'n i, a nes i chwara un nes i chwara un rownd. Ga'l practis o'r gêm, a nes i ffycin ennill. Nes di fyth t'be' o'dd o'n redemption 'de, fatha ia oddach chdi yna pan nesh i methu'r thing reit yn diwedd 'na. Ond ia dwi'n joio Fall Guys ar hyn o bryd. T'od y gêm newydd modern 'ma sy'n newydd dod allan. 'Di hwn yn llwytho yn mynd i effer install Tower Unite dwi isio chwara. Sbia ma'n dwi ga'l fel 'a 'de. Mewn yn Ie dwi pwsio look. Tower Unite, ma'n anodd disgrifio heb chwara heb dangos o. Version fun o'r metaverse dwi me'wl so far gora' i ddangos o. Mae o'n absolutely nuts. Ie, mae o'n mwy sydd arall i disgrifio. Mae lot o fatha arcade games, as in real life arcade games yno fo. Ie. Iawn. Dwi yn pwsio look fi chydig bach, 'c'os dwi'n streamio. Dwi lawrlwytho gêm, a dwi'n chwarae hwn. T'mo' be'? Nesh i ennill do, so dwi'n ca'l bita Kit Kat fi. Dwi'n mynd i bita Kit Kat fi iawn, dwi 'di seidio. Bach o ASMR Kit Kat. Ai hwn ydi'r ASMR gynta yn y Gymraeg?
Iawn. One run, one win. Wych, buena. Ei bugan. Gobeithio mae pob yn cael enforced bank holiday hapus. Dwi wedi gwneud y thing na o ddim sbio ar y news o gwbl. Dros i be, ia? I be, de? No. Oh my god, be hwnna? Shit! Ooh, okay. This is not good. We allan? First round? Host mode is going away on October 3rd. What? Oh my god. Ie, pan ma'n trydyg un yn drwad. Hwna'n hack lobby dim o hwnna. Dydy, ydych chi'n iawn? Nes ti ddim gweld hwnna wan? Nes ti ddim gweld hwnna? Ie, chat. Bai y chat hwnna. Dim positive vibes. Mae o ddim yn weird. Ydych hewi? Ydy ffaith dwi'n chwarae tawyn na. Beth sy'n ddigwydd rwan? Mae gynna fi... mae gynna fi achievement victory. Di hwn yn mynd i... Y car, dwi'n mynd yn dreifio pasio fo yma. 4-5 gwaith. Dodge. Iawn. Oce. So gyntaf fi chwarae Fall Guys heddiw. Oedd y llall yn cyfri. Hacked lobby oedd y llall. Mae'n wedi pausio to. Okay. Sydd fewn. Watch this. Hwn di go-to outfit fi hwn. Si bron dechrau chwarae Zelda Breath of the Wild heddiw, ond nes i ddeffro'n hwyr ac fi ddim yn setio fyny Switch I computer fi. First world problems, am I right? Och, ti'n tŵs ar hwn, man? Bob yn gwaith.
Fatha Dragon's Head, dwi'n meddwl dio. Mae'n rili'n siŵr. O, yr hen gelyn. Dwi'n gwybod be di het fi. Siarad am het. O, dwi'n edrych wedyn. Ah, bastard. What? Dwi'n cael siocar. Dwi'n cael absolute. Hwn di'r un. Ok, dwi'n poen chdig bach am y round yma fyd. Efo, 23rd. Na, dim photo... Oedd o ddim yn Photoshop, gyda fi proof. Dwi'n meddwl mae gyda fi proof. Sam lot yn yr round yma. Mae gyda fi proof. Lle cael proof? Gyda fi proof. Gyda fi Steve Achievements proof. Snakes, that's one. Just been a lot of none Fallout winners in the chat, so a lot of opinions. This come up to my level, gynta. Can you talk Fall Guys? Just a matter of dim byd fancy yn yr un yma, just yeah, os ti'n mynd i tu ôl yna, you're gonna have a bad time there, ti angen. Shit. Na! Oedd hwnna'n teimlo fatha hacked lobby, ddo. Hwnna'n teimlo fatha hacked lobby. Os ti'n cyrraedd fatha lefel fi wan, ti'n mynd i fewn o hacked lobbies. Os a ffordd i ddangos win fi, profile? Na. So'n lle i fi o beth i results fi na? Na. 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 Ie, lle i ddangos? Lle dwi fatha... Fatha lle i brynu... Lle mae'n dweud crowns 1. Hwn yn dweud fi 20 crowns. Ar y top chwith na.
Be. Dwi wedi cael win unrhyw pam sy'n wedi clwydda amdano fe, ia? Dwi'n amdano fe. Ia, mae tawyr i wneud bron o goffan llwytho. That's the plan. Just amser y dydd mae yna 43 yn y lobby a dim 60. Os ti'n chwarae nos, mae hwnna'n fflio i 60 de. American cysgu. Good point. Dwi'n meddwl dwi'n European server? Yeah. Hwn fydd angladd chi yn ama fi fod dwi heb di cael win. O, mae hwn yn lethal sydd ddim ar y blaen yn y bwcyn thing ma. Lots of pro players yn teimlo yma. Oh shit thing. Nah! Dwi'n mynd ffyddiog iawn am yr... Easy, easy. Fuck off! Flawless. Good comeback yma, good recovery. Undertaker yna. Yeah. O, pam diolch eisiau... Iawn, dwi'n mynd teimlo fatha dwi'n y grŵf eto. Dwi wedi prynu massage gun heddiw bore yma. So, dwi'n meddwl fyddai'n crap yn Fall Guys tan dwi'n cael massage gun fi di mecha. Nice special squash heddiw, orange a pineapple. Dwi'n yn fatha badan concoction ta ysdi brynu orange a pineapple. Wyt ti di mixio dau squash? Ta un squash posh dio. Prynu fo? Yeah. Elderflower. Gan fi elderflower yn tu. For special occasions. Dwi'n enjoyo elderflower squash de. A Ribena. Sugar free, obviously.
Na, oh my god! Pam nes i jumpio? O'n i'n angen jumpio. Pam nes i jumpio? Dwi'n ddim yn teimlo fatha beth swn i'n neud. Mae lyfr yna'n reit handi. Fel yn si bell yn un gem, cos oedd pobl wedi ffwcio fo fyny. That's it. Paid a dechrau rumours. Gynna fi win. Dwi'n Fall Guys winner. Hacked lobby ni fi'n jumpio hwnna. So ni'n mynd jumpio hwnna? Pam sy'n ni'n jumpio hwnna? Oedd yn teimlo fatha hacked lobby de. So... Ydy'r... Y ffaith wedi cael y win. Ella... I fi di Nico Rosberg of Fall Guys. Ydych teimlo na fi di Nico Rosberg of Fall Guys. Dwi wedi cael yr un win na. Dwi done. Hwna'n dyn nhw'n peth sy'n sens yn pen fi wan. Nes I checio channel points redemptions fi gynna. What? Dwi'n methu newid un ble mae'r babi. Mae'n crasio bod dwi'n ta newid o'n. Dwi'n poeni chydig bach. Sbia fela. Not my first Fall Guys. Na! Pam nes i na? Mae'n beth... What? Dwi'n mynd i'n llawn da. Oh no. Dwi'n dechrau teimlo fatha ffrod o'n. Ges i win, dwi wedi cael win. Dwi wedi cael win. Never give up. Not gonna be. Dwi'n gwybod pam. Os di hwn ddim yn iawn. O'n i am chwarae Flight Simulator heddiw, cos o'n i wedi gwneud pilot hat, so ddim so cool.
So pan ni'n mynd i siarad at y pilot yn dweud, this is your captain speaking. Ond o gyfeidio ddim yna chwarae flight sim. Ond ie, yeah, gymryd bach amser i fi neud. So cool dyna ddo. This is your captain speaking. Today is a breezy 12 degrees here in Carnarvon. Mae hwnna'n opsiwn rhyw diwrnod. Na, ci captain's hat. Pilot. Pan ni'n mynd i chwarae fight simulator. Fatha beth ti'n cwrdd ar y tannau. Dim corons yn y chat yma. Fel heblaw am Fall Guys. Yo, hwn di last run fi o Fall Guys am heddiw. Cos mae Tower Night wedi llwytho. Therefore, switching out for a fancy mic for streaming. Yeah. Mae o'n authenticity. Iawn, just back to basics. Go Fall Guys, just get the job done. Dwi heb di troi bod yn un o'r... What? What? Pam dwi'n mynd symud hwnna'n hyn? Yeah, this is... This is bad, this is bad. Ain't gonna lie, this is very bad. Yes! Yes? "29th, let's go! Let's go! Give me your carbon, bitch." Let's go. Fucking on Jaman. Oh, hold on, massive Jaman. Yeah, let's have it. Shiny di gwallt fi. Diolch yn greasy, dwi'n llai gwallt fi. Oh. Yo, watch this. Head and Shoulders nhw sio, so mae'n a conditioner yn hwnna. Oh my god. Yn byd fancy. What?
fucking bollocks, cunts. Game on bollocks. Hacked lobbies. Sacks. Easy, easy. Head and shoulders uwch ben. Cystadleuaeth. Confirmed. This is your captain speaking. This was easy. Dwi'n cyfadda, dwi'n sgripio trwy hein de. Iawn, oce, dim byd ffynnu fe man. No funny business. Mae hwn dyma i'r holl haters in the chat. Shout out i'r holl haters in the chat. Dim yn coelio fi. Dwi'n concentrate hwnna. Oh my god. Whoa, look at it! Fuck you! Game on bollocks. Game on fucking bollocks. Game on bollocks, sons. Glitch arall fanna. Dwi'n meddwl bod i gallu mynd i fanna. Glitch. Hwna. Paid nwch yn chwarae Fall Guys heddiw, post in the chat, cos mae o'n hacked. Hacked heddiw, hacked lobbies heddiw. Wow, pam ti'n fanna? In. Moving servers. What? Okay. Settings. Dwi'n chwa hwn's ages. Na fo. Iawn, dwi'n chwarae gêm go iawn fan. Dwi'n mwyn gwybod faint o good idea ydy chwarae gêm yma. Gwyn i weld, ia? Gwyn i weld. Tower Unite. Resolution scale. Bump that bad boy.
Dwi'n yn cofio sydd i chwarae hwn. So, mae yna gor a vomit toggle. So, sut ydw i yn cael... Jump, interact. The Metaverse di hwn, basically, dydy. Hwn ydy the Metaverse. Yeah. We'll do it live. We'll do it live. Your appearance. Oh, no! So... Alla bod yn rhywun yn y byd. Pwy dwi eisiau bod? Dwi eisiau bod yn Goku? Goku dwi go-to fel arfer. So... Mae'n nghofio hein fi. Efo subscribes fi. Do. Hein dwi di safio. So... Alla i fod yn unrhyw un o hein. Alla i fod yn John F Kennedy. Alla i fod yn Kirby efo coesa. Lot o anime yma, dwi'n cyfadda. Lot o Yakuza. Xi Jinping, Squall. Ond allai fod yn rhywun yn y byd. Pwy allai fod? Os oes Wales yna? Wales. Na, Welsh. Pikachu, allai fod yn Pikachu allai? Allai fod yn buff Pikachu? That's pretty cool. That's pretty cool. Dwi'n be arall sy'n na. The milk carton. Ond fama mae hwyl i gyd. Terms of service? Beth sy'n terms of service? Pwy... Pwy Welsh, oes? Welsh. So wedyn ni Tom Jones? Fel arfer o games yma nhw de. Na, Jones. Indiana Jones. Wedyn Putin, Hulk Hogan. So wedyn ni'n Owain Glyndŵr, I doubt it, I doubt it. Beth sy'n poblogaidd fan? Let's have a look. New. Popular. Large post. That was a good call hyn. 2B. Na ddim yn 2B ar stream. Faint dwi'n licio ni ar. Sbio ddo. Pobl sti... Hank Hill. Todd Howard. Solid to the Miku, the Bouncer. Solid Snake, mae'n tyg Solid 1. Ella oedd yn tank os eisiau. Pepsi Man. Ooh. And then, just Tola. Tasge. Swole Steve. Oedd yn Forklift. Ella i literally bod yn rhywun. Pizza. Extremely realistic slice of pizza. Yeah. Thanos. Sonic. Thomas the Tank Engine. Kim Jong-un. That. Look at that. I think just one gun. Just one gun, os dwi isio. Gun.
car. Ella bod y Ford Crown Victoria Police. All Might. Yeah, cool. In the game, Sea Lion, Buff Kermit. Yeah, cool in. H, the H in the business, a H in it. H. Dancing letter H, more or less yn peth. Look at that. Keanu Reeves. It's a middle boy. Human, okay, just humans, popular. Hagrid o PS1. Obama cutout player model. Okay. Wallace. It's behind, huh? It's behind. Solid Snake. Is it just snakes in it? Pretty cool. Video games. Memes. Vind je memes? Car. Lees op car. Snapchat hotdog. Bingo. Zo'n een super Ted wel. Super Ted in het daar gaia. Daar gaia, hè? Allai fod een SNES box copy o Super Tennis. Yeah, cool. Sam Tan, good call. Good call. Nah. I should. Nah, Sam. Gets them, Sam. Fireman. Fireman. New. It's new. Mae'n y gormod, oes? Mae'n y gormod, y choice. Mr Monopoly, Junkie Rock, Sad Cena. Jack Raiden. Perfect Dog. Dwi'n chwarae'r gêm pan dwi dal yn hyn. Okay. Fama. Shrek. Subscribe, dwi. Nawn ni fod yn random number generator ar... Be? It's gonna popular. Trending, da ni eisiau de? Trending a memes. A humans. Anime dwi eisiau fynd, ond dwi'n dall fi ar stream.
Just rhywbeth cursed. Look at Todd Howard there. Funny. This is going to be fama. This is going to be subscribe. Dwi am fod yn gan hawl newid wedyn, yndi? Na, hwnna too much. Hagrid, iawn, oce. Lle oedd Hagrid? Fanna, ie, human, ie. Ti di colli pwysa? Be, yn real life, lle, ta? Bit bach, da, di'n... Trio, oce, yes! Yes. Na, dwi'n siarad. Let's go. Ydyn ni'n mynd. Yma. Dwi'n ta'n colli pwysa, ond dwi'n y bit yna, lle dwi wedi colli chydig o pwysa yn barod. A dwi'n mynd dda iawn yn y bit nesa yma, colli pwysa. Trio da. Os di rhywun ar y computer, da chi joinio fi'n Tower Unite? Wow. Mouse sensitivity fi. Maybe it's not that type of game. Tools. Hi. Os ydyn... Ti'n gallu siarad yn hwn fyd. O! Hi there. Be yna? X. So X fi'n siarad. Ydy'r microphone fi'n gweithio? Efo audio... I ddylai fo, bod. Dwi isio... Hyn yn boring ydy, sut dwi'n newid y fyw? Controls. Zoom out. Yes! Croeso i Tower Unite. Croeso i'r Metaverse. O, mae'na jetpack. Lle ti'n cael jetpack? Inventory. All. Yes! So, hyn ydi Tower Unite. Da chi... Dwi'n gallu drwy'n lle a... Dwi'n gweld microphone fan'na. Felly gorau fi symud microphone fi. Wyt fi cael symud fi. Bach. Fan'na. Ond... So, gallu chwae laser tag, gallu bowlio. Gallu siopio. Casino. So, dwi eisiau just gafio as much fruit.
Pan dwi'n hel... Dwi'n gael just gadael hwnna. Dyma. Ie, dwi'n mynd beth arall. Ewn i'r lle games. So, dwi eisiau mynd i'r bowling, laser tag, casino, just games, to arcade. Neu, mae yna boardwalk neu mae yna theatr. Ewn ni... Di hein? O iawn, games fawr di hein. Dwi'n mynd. Ah, bowlio. Oce, o'n i bowlio. Bowling alley. Let's go. Hagrid yn bowlio. Dwi'n allai prynu sodas. Dwi'n siarad dwi'n sodas. Dwi'n ciw i'ch o bowlio an. Seven seconds ar ôl. Ie. Yes! Give me your carbon, bitch. Okay. Oh no, split. Yeah. Be hefyd allan neud de? Os allai cael... Ti'n cwrdd y hyn ta? Ti'n cwrdd y hyn? O, fi. Chi am lyfio hwnna. Oh, shit. Add media. Oh, shit, huh? Yes, yeah? And dim channel points redemption heddiw. This one's on me. This one's on me.
Faint o bowling alleys. Banging tune. Dwi'n enjoyo fod o'n fatha jyst yn chwarae yn fanna. Os oedd o drystod. Lot o pins yn bowlios. So rwy'n actually'n dda yn bowlio in real life in the chat. Oh, di stopio. Oh, di stopio. Oh. Be arall? Dwi'n rhaid hwn eto tan dwi'n chwarae rhywbeth arall. Be arall ydych chwarae? Ei litri chwarae rhywbeth. Liked videos fi. So be? O ben ni'n chwarae hwn. Dwi'n yn gwybod. Wel, be dwi'n mynd i chwarae fama wan de, ydy... Oh. Okay, ges i kick out. Okay, dim ond. Dwi'n yn gwybod faint... Ie. Mae'n anodd gwybod mae pethau fel yn dod feddwl sy'n cael. Fe wni... Fe yma gynta. Sut dwi'n mynd ar y reid ba? Sgota, dwi'n eisiau fod sgota. Dwi'n mynd ar reid. Dwi'n mynd cael... O, oce. Waar is mijn rollercoaster? Oké, doe de rollercoaster. Be, o technoleg yn iawn, di. O be'n meddwl bod technoleg yn mistake. Oh my god, be. Hacker yn edrych yn ofnus iawn.
Planet Coaster, good game. Planet Coaster. Oh my god. Woo! Zack yn enjoyo hyn. Hagrid loves it. Planet Coaster, good game. Mae o'n un pobl sy'n neud Planet Zoo. Un pobl sy'n neud spiritual successor I Roller Coaster Tycoon 3, dwi'n meddwl. Oh my god, sbia! Wel, hwnna'n pretty cool. Mapo! Okay. So dwi'n cael... Hold on. Oh. Coming soon. Ond I fanna wedyn, ie. Dwi'n ei tŷ yn go iawn tan hwn. Trivia? Be di trivia? Oes, mae gennych chi condo. Gennych chi condo yna fo. Be di hwn? Mae hwn yn defnyddio'r Open Trivia Database. Free to use user-contributed trivia questions, okay? Go into that, dwi'n quiz. Okay. Be a sôn accurate. Dwi'n mynd I chwarae quiz. Iawn, barod? Which franchise? Pokemon. Here. Yes! A doctor with a PhD. What? Ah! Doctor with a PhD. Ah! Doesn't make sense. Ooh. True. What's the English title of Vaporwave Tech? Let's see. Little Frank 420 modern computing. Actually correct, right? What? Captain Crunch? It's a random go by. B. B is die niet? Oh, cos dwi'n... Gaan we net bach yn delay. True. False. Sef ffwc yn wedi bod let's see. £60. True. Mae'n mynd weird I ddechrau.
Byth fad y gwestiynau yma. Oh. Hello there. Oh, that. So, dyma'r arcade. Brilliant genius. Oh. Oh, coming soon. Yeah. Recording though. Oh, bys yma gynta, cyn chwarae games. Cool. Oh. Hi there. What's with the hi there when I had to go for? Starship Lounge, business Starship Lounge. Soon. Okay. With it. What? Neb eisiau siarad o fi, na guys. Ie, i dacht bod. Ie, mae'n bach yn... Oce, mae'n dal yn early access y game e. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Oh my god, so rhywbeth allai chwarae yma. No. Shit. Coming soon. Oh, okay. Ti'n meddwl y rheswm sy'n neb eisiau siarad efo fi cos dwi'n Hagrid o PS1 game Harry Potter. Ah! Yes! 40 tickets fi, ie? Dwi'n meddwl eich yna i newid... Dwi'n cael teimlo dilla fod yr ffaith dwi'n... Math approachable. It's an approachable yma. Random. Katsuni Miku. Darth Vader. Be? Ah, it's more in the pizzas. Go on, guacamole.
ticket. Fi gaia, be dwi'n gallu gael efo ticedi? Sbia? Oce, be dwi isio hel at? Sbia hwnna. Oxycytrus. Sy'n lygo dipping bird da. 5,000. O, fe'n sy'n hwnna? 30. Hoverboard, 75,000 tickets. Right, cool. O, sy'n banana na. Okay. Hwn. Wheel of Fama. That's a little too rare for my liking. Weather outside's on fire. The fire is so... Oh, come on! Un arall. O, na hwnnw. Thing yna fo. You could do better than that. Hwnta? Di hwn. Yes! Okay, be arall i chwarae yma? Ski ball. Yeah. On. O, ti'n meddwl dwi'n ffogin hacks. Dwi'n meddwl dwi'n newid y gêm dwi'n chwarae. Dwi'n meddwl newid hwnna. Di'r un yma. Okay, there's no way. O, hwnta. Oce, so eisiau pwysio ni fewn i fanna. Yes, ynddo.
Bastard. I don't know mwy o tokens. Hunter. Bounce the balls off the behind. Latest mini tech. Oh, okay. Okay. Pick up the ball. Okay, didn't it? Oh, we doen nog Simon Says. Oh shit, je masio. O, ddim yn gwybod chdi masio. Okay. Ah! Oh. Ari glas, for sure. Okay. Oh. Check out the jackpot and how. Yes! Woo! What? Big. Die achterin.
What? No bollocks. Pa gem dwi heb... Dwi'n chwarae i gyd rwan. Okay, that's a bit crap. Big guy efo 2,000 tickets. Byd na. Dwi'n cofio hwn lot mwy diddorol pryd o na mwy o bobl yn chwarae fo. Apparently mae 'na faint o bobl sy'n server yma? Mae 44 i fod de. Oh, o'i fan'na. Dwi'n dweud helo fo. Hello! Hello there! Hello there! Hi there! Ooh. Ooh. Okay, na di ffwr, na. Oedd o'n swnio fath oedd o'n di dweud stwff o'n ddim isio. Oedd y sŵn... Wow! O, fama ma iddo! Hello, everyone. Dwi'n teimlo bach yn... O, llais peilot. Ie, dwi'n gwybod sut allan neud o weithio hwn. Come on, loading. Okay. Well, I do declare. Come on. PS1. Isn't PS1? Actorion, dwi'n meddwl. Spyro. It's a Spyro. Dwi'n eisiau bod rhywbeth tiny. It's in trending anime. Unrhyw wir yn trendio. Right arm of the forbidden one. Lle fod yn hwnna?
Goofy. Patchy. I just want a car. Do we just want a car? Yes. Vroom vroom. Yes, yeah, just a car, run. Oh, my little pony, go away. Ella mae car bach yn too much. Human, dwi'n siŵr bod e. Human. What humans? O, na. Siôn rhywun problematic o fanna. No, thank you. Sy'n byd yn... What? Wacht even. Ja. Zo wordt een solid snack gewoon. Goed, maar dan heb je een pas. We hebben niet kalta. Toch weer bach o Yes, big win. Big win. Bust? No. No. Go away. Oh, wat doen? Oh, just full on. Ah, so cool. Pobl chwarae. Oh shit, er voor ne? No! No! Ah, nummer 2 dus niet, hè?
Yes! Big win. 185,000. Thank you. Number 2. Oh, got that. Hey, Dill. Big win. Double on the thing. Mae dat yn gweithio. Big spin. Ti'n cael gamble ar Twitch as long as mae'n pres go iawn? Mae yna casino section. Come on! Un spin arall. Slicker? Lle mae di slicker? Ne, mae'n rhywbeth dwi. Yes! Potato! Video poker. Dylech chi ddim wedi... Chi ddim wedi gweld y drama diwrnod dwytha efo gambla slicker scandal. Na. Be ar Twitch, le? Rwan dwi'n cofio pam dwi'n mynd chwarae hwn gymaint, chos ar ôl hyn, no, ti bach yn... O. E? O. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned to love and ABC. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Ie. Rwan dwi'n cofio pam dwi'n chwarae'r gêm a lot. Cos mae bach yn boring o chydig yndi. Fi awran bach ar ôl. Beth lle chwarae am awran? Hwn de. Be allai wneud am awran bach? F1. Ie. F1 illa. Fi ffansi weld os allai wneud Jump King mewn awr. Fel rhywun sy'n gallu chwarae Jump King. Fi ffansi gwrs allai wneud Jump King. Oh, okay. Dwi'n meddwl bod F1 di'n stolio gan i fi. Dwi'n meddwl dwi wedi cael gwarad yn o'i lle o beth arall. Dwi'n meddwl.
Neu swn i'n gallu neud un flight. Plate up yn gynna fi ar hyn o bryd. Mae hwnna'n reit corpy, yndi. Be sgynna fi wedi llwytho ar y machine yma? Let's have a look. Just chatting. Beth lle? GeoGuessr. GeoGuessr to Jump King. Pa un? Am awr. Am streamio am awr bach arall. GeoGuessr to Jump Kings agorau. Dwi'n meddwl allan neud Jump King mewn awr am. Dwi'n meddwl holl o dŵr bod hwn. Dwi wedi talu ysdi, dwi'n talu am GeoGuessr. Oce, GeoGuessr it is then. Dwi'n talu am GeoGuessr. So, dun. All about the GeoGuessr de. Oce. Pan mae o'n... O. Ni yw GeoGuessr, do. Iawn, dwi'n gael P sydyn. A dwi'n am chwarae GeoGuessr. Nôl toc. Shit, dyma. Oce. Oce.
Dwi'n ôl. Iawn. Awr yn bach o geogesser. Bit o Kit Kat. Well, normal geogesser. Nothing fancy. Okay. America. Yeah. Classic American school bus. Larkins. Je fuck die larkins. Een papa. Gaan we dan... Absolutely. Voilà. Die veel weer hebben. Oeh, die zijn er. Oliver. Dwi am deud Virginia. Oh, bell. Oh my god. Who would live in a dump like this? Hey, de grootste daarvan. Ik moet pas. Ja, zo een stap per alle kamer maar biogas weer. Biffa. Oh, dim fatha Indonesia, dwi'n beth am ni? Malaysia. Oh, ges je later with that, just really back and forth. Gutted. United Rentals. Okay. Echo? Na, dwi'n fod. Echo, man, ddim i meddwl. Oh my god, yndi. Diolch yn fawr. Faint o hir mae Echo na di bod, is ages, mae'n siŵr do. Bethel. Yes, mae Bethel, mae'n dweud fi, mae o yn y bit Pennsylvania. Oh, Minnesota. Swnio fel pilot. Ie, unio fel mae pilot yn swnio fel. Hein, dwi'n licio pan mae'n rhoi hein i ni.
Dyma, sa'ch dim chance na gys. Absolutely dim chance na gys. Sein fel la. Hmm. Australia? Rheswm dwi'n Australia di, cos mae sein yn reit debyg i Prydain. Ond sy'n vibe Prydain yma. Hmm. Borth. Ddim byd. Eastern Europe ti'n dweud? Beth oedd efo signs fel hyn? I'r ochr. Beth ydych chi'n oer yma de? Er yn y hael. I get that de. Get that sentiment de. Sy'n mynd sein yma? Lle sy'n flat yn... Ia, oce, mae... Dwi am dweud Bulgaria. Italy? Dwi wedi bod yn Italy, so dwi'n gwybod. Okay. Hwn yn sgrechian America. Oh my god, ti hwn? Lle mae'r world's largest gentleman's club for complimentary limo transport VIP. Dwi'n dychmygu fod y largest yn Las Vegas. Dwi wedi Las Vegas. Mynd amdani, yeah, Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Wow, yn agos. Be? Iawn, un arall. Un gêm arall, a dwi'n call it for today, dwi'n meddwl. Let's have a more official maps. Dwi'n digon da efo hynna. Dwi fe? World arall. Un world arall. Single player. Fuck, di yma. Okay. Peugeot 306. Okay, dwi'n gael vibe Europe. Then Europe. Humana. Zur Mountain Bike Strek. Top tip efo geogesser. Di Germany ddim efo Google Street View.
So... AT, Austria. O EU di Austria. AT... Holland. Landgackergasse. Union fel ti dweud hwnna. AT di Austria, okay, da ni'n Austria. A bit. 88, yn Vienna. Not bad. Ganol ffocin unlla America, ia. The stinks of America. Trade winds. Fucking rwla, ti. Fe fel hyn yn depresio fi, sbio yma. Sbio byw yn fama. Differ ddim byd yma. Lack o unrhyw fath o fucking cymeriad. Just fucking... Os devoid o unrhyw fucking... Come di hwnna? Real best. When in doubt, just bit yma, ia. South Carolina. Oh, just allan. 390. Ddim yn bell, ydi. Okay. Fucking hell, fucking unlla. Gorfod y ddŵr. Mae rhy lyb i fod yn Africa. So fel arfer i fi, os ddim yn Africa, mae o'n fama. Sut fod i wybod lle di fama, ia? Sein am beth. Philippines. Oh, yn barod. Thailand. Yn y ballpark iawn fo tro. Fucking America eto, ia. It's fucking... Okay, lle fe eira dwi'n cymryd efo hwnna. Sbia. Shelby Road. Tai yma. Tai neis.
Want to play some b-ball on the yard? Fama di ballpark di bod tro, ie. O, so yn bell. Troit. S-Mark. Asikas Omischadja Jude Coco Joten. Finland. .fi, Finland. Helsinki. O, sagos. Iawn ta, ta be dwi'n mynd i let it go hyd. Dylai wedi planio well hyd. O'n i'n gwybod be. O'n i eisiau streamio, o'n i'n gwybod be. It's oil, actually. Ond diolch i pob a sticio. Ia, gyda fi wers piano wedyn. So, allan ei cael practice bach o piano. Ond dwi'n meddwl ta dysgu piano tra'n streamio a nes i... O, na, mae'n awful idea. So, ia. O, hynna pam... Pam am thingrion. Ia, dwi'n meddwl pryn ei stream eto sos yma, mwyaf thebyg dim echar. Ia, dwi jyst eisiau ffindio rhywbeth i streamio. Hynna dwi'n stryglo hynna bryd, ffindio rhywbeth i streamio. Enjoyo fo. Ia. So, dwi'n mynd i off am panad fi, cael wers piano, casual supper. Dwi'n meddwl pob arall yn cael diwrnod neis arall o forced bank holiday. Wela i chi, pryd wela i chi. Dwi'n meddwl, sy'n ar ôl, dwi'n meddwl. Ia, gwmai. Ara.